everyone out there, may God bless you in the name of Jesus. Here I am once again inside of the Dewdrop Center event in Manukau, the former Vodafone Center event. The doors of the Dewdrop Center is just here at my right, where on the 1st October, these doors will get open for the public, 5 o'clock in the afternoon. And these doors will be open to be a witness of what God will do inside of this place. As you can see the image of our previous event that we had here when it was Vodafone Event Center. Look to the number of people that came back 2014, 13 to attend this event. And now 2023, we are going to be back here at this place with our All Answers event. On this day, we are going to distribute for free this bottle of oil that you can see in the image. It's a blessed oil from Israel. And each and every person that will come to attend our event will receive for free, free of charge, this anointing and blessed oil for you to use in the way that you believe that it should be used, for miracles, for healing, for the impossibles become possible. Also on this day, these same doors will get open for the entering of the replica of the Ark of the Lord's Covenant. As you see in this image, in our previous All Answer event back in 2019, we had the replica of the Ark of the Lord's Covenant that visited us. And many people, they testified about miracles that happened. And you are going to be allowed to touch the replica of the Ark of the Lord's Covenant on the day, which day, 1st October, 5 o'clock in the afternoon. The Dewdrop Center, it will be a place where the power of God, it will be manifest in the life of each and every person that make their ways to come and join us. It's an open event, free entrance for each and every person. Regardless your religion, your culture, your belief, you are more than welcome to join us and receive miracles and bless in your life on this day. As this person that had a testimony recorded will share with you. Watch this testimony, pay attention on what this person has to say, because this is what God wants to do in the life of each and every family, each and every person that will come to join us. I don't know how your life it is, but I know that all things are possible to those who believe in God. Falava Samoa o ingo o Persepina Clarissa Tofa o te fiafia e whaisina mole mau ona o whawhitauli fo i sa whiangai mala o langa ma mele na whaiele atua moa o ma la whanau. Sa whiangai o ma whawhitauli ona lunga o le sawa ina o whawhine o le mafuaanga na o mai atea o le neanganga o le gita na o lava ina o ai lo tangata i totono whale ka lapu sa ilingo se awale whapena ona whawhiawhia i lo mawhauwhau ia o le inuina o le waina ai o lava inatu langa ele ia mai e nā mea se while mui lo mawhauwhau o le lua se fulu na o mai ai totono le ekalesia le nei o le UCKG na o mauaina le nei lotu i lunga o le Shine TV ina o mai whaafitauli a o whaapiala ia o te asiasi mai o te waai ma whaalongolongo pia o ngā moa ona ua whiangaia o ma
mawhatianga lea po nei whaafitau le tasi le lua whelua sifulu sa whapena ona o toe ulufia ile nei e kalesia o ina ana mawaina ai le file mu ma le whaalongo atu o iei se swinga ia au. Ai ele umise taimi ona o toe nofo lea. Ina ua toe ulufia foia au le whaafitau lia le tasi le lua whelua tasi. Toe o foila ia lo o langa i le ita, tawi masui, le maua se file mu. O mana o toe tawi la to e na whaia mai meleanga ia au. Yo, a mata foilia ona toe inu, toe alu whalkalapu, le mea le tasi. Ai le amai a se file mu po se tali o lo manao. O toe mana tua lo le UCKG, whapia se o toe alu toe asiasi le taimi la le nei. O sawai, o whaila u chain of prayer fitua yaso, o sawai ai le nei chain of prayer. O inana amata i loa ona o langona le file mu, o loa wa vai le swinga i lo o langa, wa umala o whanau wa mai le atua le file mu i lo loto, o le to e ita ia i la to e na amio leanga mai a au, le ia i te nganga o se tawi masui a au, ai o mawaina le file mu, o langona le fia, o le eise mea tue whaalawe lo mawhawha, o sa moto o ilo, o sa oloto, o le polonga, ia o lea fwela o join ai i le makoti, le timo le EVG, mato te whaevangalia, ona o loa o le whaafita uli na whiangai ma o te mana o fo i ofiso soani atuai i le sitangata o lo whaapena, ona whiangai ma whaafita uli umai e na ua whaina ai. Ia o te lo taimi, mau te whaevangalia, ma mato moli mau atu i isi o lo mana o mia, whautuanga, ti mainga fo i o leo langa, o ulua fo i elea i lava se me whainga tai le atua, o le tua atolo o le atua, e tali mai o ia i mana onga uma, ia o se moli mauna i lo o langa man mea na tupu, ma awala leleia le atua na whai i lo o langa wa ave ese mai a o me polonga. E wa o maua le fia, wa o sa o loto foi, wa o loa o le apawale o le awala e maua i le mapusanga ia o mafo ila ona whai o lau tautonga i le atua o le a o tū mauai wa o loa o pawale o le awale ta te mauai le fia pia whātasi ma le atua. Coming to you on Sunday the 1st of October at 5 p.m. at the Dewdrop Event Centre in Manukau in South Auckland, the former Vodafone. A day for you to be healed and experience the power of God for yourself. A day for the miracles and wonders of God to be done in your life. Now is your opportunity to receive the power of God. Join us for an unforgettable experience. It will be more than just any ordinary day, but the beginning of a new life. You will also receive a free bottle of blessed oil from Israel. Don't miss this unique opportunity to experience the miracles of God. You will witness the entry of a replica of the Ark of the Covenant. A day of miracles and triumph for you and your family. Entrance is free of charge. Talo falava sa mo lo ingoa o le vei. O lo awai mai i te tono o le ekalesia nei o le Universal Church. Ona o le
mai sa mawai ia lo atali sa ave I fale mai sa ia le fula I le manava na ave le vai le fo mai ele tal tonu le fo mai e mai fa tolu na ave le fale mai ai fa mai ele ai se mai masalo e au ngatale tama ia lule aonga ai peitai na toe ave le fale mai ona wale ai wale inu o tolu vai aso ele ai le inu vatu le fale mai sau le fo mai va ai toe alu I fafo a mai le si fo mai sau loa le fo mai londa lua le na fa mai e te taua na ave I middle moa e tau fi ai o ia o na o lo iai le fula I le manava e te tau na ave faise tonga fiti I le na taimi sa iai le popole ia teau o na o au o le tina e toi tama foi o na ua whailangi le fōlaunga le tama ia o le se tasi na o au sa whaito atasi ia mawhauwhaunga na ave aile I miro moe ta o fia I le whale mai ai sa ave sa maua fo ia ui mai o mai sa maua ailo u tangata o le diabetes o le toto maua lunga o le thyroid sa ili fo I fo mai a mai vai la au ia fuala au e inu ele aise to le aise fuala au na kiu ai pe famalolo ai lo tangata na usa ili I se mea e mawai se malolo mo lo nei tangata a o totono le kalesia le nei le Universal Church o ina o mawai le famalolonga le li ia te au mawai lo file mu ma mawai lo saulo tonga a o le mai na mawai la utama na ave le fale mai miro moa sa faile tonga fiti e tu le whaanga au le isua nga I te tono le manava e whai ei tonga fitinga le fō mai a o le sa yeilo o te sa ua lewa na lotu I nei le Universal Church ia o le awala na leina mao mai ma siau tamai le Universal Church na o le sa ilinga o se whaamama a venga e ui lava ina a mai vai la awal fō mai le ai se kiua a o I nei le Universal Church na mau ai le tali a mai le tali le whaamalolonga le atua na pai mai ai a ao le li ma whaamalolo ia au I mai sa o mai ai a mai se fo I le whaamalolonga I lo watali sa maua I le fula sa whaapea I whaise taotonga ia ai te ua whaamalolo le li ua pai mai a ao le li ua whaamalolo ia te ia ua maua I le malolonga ia te ia ua le ai se taotonga e whaia ua matou ua malolo ona o le tali mai le atua I a ao le li ina sulu whae I ai maua ai le whaamalolonga mo I maua ua le mātaia sulu tasi whai upo lua sulu walu whapea o mai ia te au o tau uma o e mawhatia matinga ina I a venga o au o te malolo ai o Yesu e whaamalolo ia I tātou o le tali le nā o tātou whaafitauli o ia na te whaamalolo o a ao alofa o le tua e whaamalolo ai I tātou I mai uma o le tino ia e mai se foi o le anganga le ai lava se tasi na o le atua na te whaamalolo ia I tātou uma lava I mawhatianga ma mai o a whaafitauli tātou wō I le atua e a mai ai le tali o whaafitauli tātou whiangai ai mai tātou. Ia o te wala auli atu whaaloalo tātou uma Samoa o lo o iai le mātou Pol Kalame I le aso mua o ke topa I le Dewdrop Center I le mea sa iai le Vodafone ia o ina le awhai iai le mātou Pol Kalame I le lima I le afiafi o le aso mua o ke topa o tō uma o tō o lo o maua I mai o le tino whaapei ono o iai ia o I e maua I le tali
o le atau nuu mai ai fo i le ato la aua le atua. Ia, a vea le nai e o mai e tātou te si i mai atu i le atua. Maua mai e le wha malolonga ma le whasosoani mo o tau, ai mai so i tātou umalawa sa moa i le suafa manu malo Yesu. What you just saw these people sharing with you, this is what happened in their life. This is their experience. They were in need of answer. They searched for the answer. They went to many places. They knocked at many doors. And there was no answer in the doors that they knocked and the place that they went. But from the moment that they used their faith and applied their belief based on the Word of God, the answer came. There was a change, there was a transformation, and that's why we are here. Present this program to you, not to convince you about something, but to let you know, as they found the answer, and today they are happy, they are free, they are blessed, the same can happen to you. Perhaps you are someone who has suffered with insomnia. You have many problems disturb you during the night. You hear voices. You see visions. Perhaps you have suffered with migraine headache. You have been sick for a quite while. You are not happy at all with your life. You have no peace inside of you. There is this anger controlling your actions and it leads you most of the time to take wrong actions that end up even hurt people who you love. And you are not happy with yourself. That's why I am inviting you in this place, Dewdrop Center event, 1st October, 5 in the afternoon. We are going to have a great and powerful event here called All Answer event with the distribution of the blessed oil from Israel. And also we are going to have the entering of the Ark of the Lord, as you can see in this image, that in our previous All Answer event, we had the entering of the Ark of the Lord's covenant. And many people, they touched the Ark and they got really blessed. And this time we are going to have a special guest, Bishop Randall, that will come to join us in this great day. 1st October, 5 in the afternoon, Dewdrop Center. This is the place for miracles, for healing, for transformation, for the power of God to take place in your life. Let me show to you a passage in the Bible. The prophet Elijah, he was in need of an answer from God. Have a look what he had to do for him to get the answer from God. Then Elijah called the people, "Come over here." They all crowded around him as he repaired the altar of the Lord that had been torn down. He took 12 stones, one to represent each of the tribe of Israel. Immediately, the fire of the Lord flashed down from heaven and burned up the young bull, the wood, the stones, and the dust. It even leaked up all the water in the trench. And when all the people saw it, they fell face down on the ground and cried out, "The Lord, He is God. Yes, the Lord is God." So after Prophet Elijah prepared the altar and prayed to God for the answer, the fire came down from heaven as an answer to his prayer. And all the people that were there on top of Mount Carmel on that day, they lifted their hands
And they said, the Lord is God. This is our faith. We are not here to talk to you about religious denomination. This is our faith. The God who answered Elijah on Mount Carmel, making the fire come down from heaven. This is our faith. Dewdrop Center event, 1st October, 5 o'clock in the afternoon. The fire that came on Mount Carmel, the answer that prophet Elijah got from God. This is our belief. And if do you believe, you are going to come to join us, because it will take place in your life here in this place. I have here my glass of water. Prepare your bottle of water, glass of water. We are going to pray. We are going to talk to God on your behalf. But let us watch more testimonies, more results, lives that changed and got transformed by the power of God. Coming to you on Sunday, the 1st of October at 5 p.m. at the Dewdrop Event Center in Manukau in South Auckland, the former Vodafone. A day for you to be healed and experience the power of God for yourself. A day for the miracles and wonders of God to be done in your life. Now is your opportunity to receive the power of God. Join us for an unforgettable experience. It will be more than just any ordinary day, but the beginning of a new life. You will also receive a free bottle of blessed oil from Israel. Don't miss this unique opportunity to experience the miracles of God. You will witness the entry of a replica of the Ark of the Covenant. A day of miracles and triumph for you and your family. Entrance is free of charge. Talofa Samoa o a Osilia Williamu. Ile sausanga na te anei na si ima yeila uso mai Samoa. Ina ua whapenao na wa e fo ma ile lua fe lua tasi a te sema. Na maua se patu i lalo na au. Na whamaunia e fo ma iwa a fia o ie le kane so le susu se itulou. O na whapenale o na whaanga ioi ma fuafua ina tonga fitinga ali ima tama ita i fo mai. Ai lea lava tausanga le lua afe lua se fulmatasi sa whapena. O na wala awina ai o se ona to lua i le malanga le maliuma le oti. Sa mātou wa aia le mawhatia o lona mawhauwhau. Sa moni mawina fo i lana whānaua le o taututusa le mawhauwhau e maisa le awhianga wa iai o ia i le kānesa o le susu. O na whapena lea o na alua luai o na tau mawhai tonga fitinga fo mai e pita iane. Sa whaato pe tope, ma sa whapena o na wala uine fo mai e tatau o na ta oto i lona susu. Sa ia te ia le fefe, sa le mautonu fo ilona mawhauwhau. Ai pita iane e tatau o na whaatinoina fuafuanga uma fo ma e sa whapeona tu ina atu ia te ia. O na ta oto lea o lona susu masali e se ina ai, o na ua whaisi te lea o le patu sa maua i lalo o na au. O na whaatinoina lea o le ave e se ina o le kānesa le wa awhia ai. Ma le tala fo mai, o le awhapeo na awhia ai foi, ma le isi o na susu. O na iai leo se fuafuanga le whanau o na e tele e whainga tā, ma e tongi te tele e le maua fo i Samoa, mea e whaatino i nai lo na whaamoe moe. O na o aula i nei i New Zealand, e o lo o iai to tonu o le UCKG to tonu o le ekalesia, ua pea ma le tolu tausanga o whapena o na o iai. O na o sau lea i aso lua o aso taitasi uma, o vai aso taitasi e iai la o tatalo filifili sa whapena o na whaatinoina. E masani o na o sau le fitu i le tae au, o taimia o te sau i le tatalo filifili i le aso lua. I le aso lua lea e iai le loto le fitu o le sefulu
o le tolu whaapea fo i le fitu i le afiafi. Ina ua o tala noa i Samoa i siana tama na o whai ai le whaatino ino mea aua le popoli o loo so i fua le ali e fesoa soani maanga le lei isi o tautina. Ona whapena lea ona o sau ona o tala noa i siana tama i le asonga fua i le pō. O uso mai le tai au i le fitu i le aso lua i lau tatalo whiwhi. Ai au mai e le whaife au o loo whaanga solo la mātou Prayer Jane po le tatalo filifili e whaonga i le solo solo e tuina i se meolo tino o whapena ona ti ngā. Ona o saule ai a mata le sauninga ai au mai e le whaife au. E au mai le whasipepa e te tūsia ai lalu o ani mana onga o ia te oe o ani mai o lou a inga o oe e mawhai ona e tūsia i lalo le nei pepa. Le mana onga lea na o tuina i lalo si uso i Samoa ona o lo ua mawhatia ma o lo iei se avanu e tamawhai e au mai nei ni usila ina ia whapena ona fesoa soani i lona mai. Ona o tūsia i leo le pepa tuina i tutonu o le ato ona susule ma le susunga le i le whaifi au malona tu lato te tatalo iei lungo nei pepa. Ona ave lea a i le afiafi ina ua o i le whale ma o e tala noa i Samoa. Ai whapena ona tala noa mai ei le ana tama loo nis whapea mai ei o lea ua maua mai le tala ua le a whapena ona tutongi e Samoa le malo Samoa e sponsor ina mea uma e au mai ei nei se uso e whapena ona whai e ona tonga fitinga. Ona tau nuu mai le i nei e tau nuu mai le vave au le asasa. E sau mai Samoa e toso mai lungo le World Year. Ai na sau fo ina sau ana o ia le isi na au mai wala o tala le na o faisi ana whanau. Au mai e sau na o na ia o inae a mata ilo na wha amalolonga. Toso mai le vave au e tau nu mai fafo pe ua tea le atale wha. Na mātou wo mai lea ua tau nu le whale whaila mātou te talo. Whawhetai le atua ina uma whai ona tau nu mai nei ma le manuia. I le vave au awha le ono o walu whangwhang whatu tāo. Tāo i le lotu, tā te o i le lotu, le fitu i le tai au. Ona mao mai lea, ona a mata i lea i ina, ona whaatino ina o tai au i aso, i tai au umo aso lua. Ma te o mai e whaile ma te talo whiriwhiri. Ai o le mea mali ei, e o appointment e umale fo mai, e au mai, e telo ana appointment e whai i le aso lua a o le awha le iwa i le tai au. E ma te usu mai i le lotu i le tai au le fitu o na umale o le lotu o na maa o le whai ana siaki. E siaki le fo mai nei ma le tala le fo mai whawhitai o lea ua mawhai o na maua le ama noa e sawa i nei. Whaatino lo na CT scan, whaatino fuafuanga umale fo mai i nei e le ai se appointment na maa misi ai. Ma te usu mai e whaila na whaatino la na tatalo filifili tai au na maa o ai lea e whai uma fuafuanga le fo mai. Ai o ina mātou mai tau ai le wha maoni o le atua. E moni lava e le filifili tangata le atua. Ai filifili le whaatua tua o le tangata. Na alua i tolu māsina na sau ai, na le tolu a māsina na sau ai. E le ise appointment na misi na maoi umai ana appointment mao mai i le lotu wha. No over ai le te le o le swinga ai maise ai lona mawhau. O te whaamalosi ai lona e a whai e le mawhai e le tangata. E mawhai na whai e le atua, whaatino e le atua. Ina ua uma fuafuanga uma whaatinonga le whale mai, whaatinonga i te tonu i o ino ilo ai le pāleni, ma le alofa o le atua na whaatino ilo uso i le vāvenga na whai e le atua i a te ia. Na o whaamalosi ma o whai e a whai na au mai o e le atua mai Samoa i lunga le World Year, a whai o lewa e sa vali mai te tonu o le whale o le atua. E te toi foi Samoa e malolo e whaatino mea uma e lea lofa o le atua wa na e fefe ai pe taiane o e tanu mai oka peia ua outo e malosi o le ise mea o fia luna loto ua ia mautinoa le wha maoni o le atua ai maise o lona anga le lei a te ia tele ni fuafuanga sa whapena ona fia
fia wai ai e o yo mātou a inga na whapena nao mai e invite atu e aru ai le e tele le ai o te nofo I ona o te fialo e whaataunu ina la o te talo filifili e le misi aso ngafua aso lua o aso lulu aso tofi aso wharaile foi e whapena o na sauai e whaatino ina ma le fia fianga I to tonu o lona loto ua tali le atua e ala ilana si I ngā mai. O lea o te moli mauai le alofa o le atua, o te whawhetai ai le anga le lei o le atua, e moni lava e le tutuli o na fufonga, e le pupu fo I ona a au, e tali o tātou mana o ngā lau. O lau whamalosi ai tātou, aua tātou te fiu, aua foi tātou te māsalo-salo, aua o le atua tali tatalo, o le atua whaivavenga, o le atua foina te whaia mea sili mo I tātou, te awhai tātou te whaamaoni, ma tātou tali tonu ia, te ia te le, o le suinga lea wa o maua mai to tono le nei e ka le sia, na o sau o le loto e māsalo-salo le te leo mea, ai peita iane ina ua o pasi atu ma o whailoa I lo uso, ua fo'i ma le manu malo, o la ue toi Samoa nei, ua matua fia, ua whaatasi matiana whanau, I le anga le lei ma le alofa o le atua, e wha maoni le atua. Amen. All are invited to this memorable and unforgettable day, full of the miracles and wonders of God. A great opportunity for you and your family to experience firsthand the power of God. The All Answers event. Hello everyone. May the Lord bless everyone in New Zealand in the name of the Lord Jesus Christ. I'm here being joined by Bishop Flavio. He's visiting the Philippines. We are having a special meeting for the leaders of Asia and Oceania. We received directions from heaven. And we are eager to execute what the Lord has as a plan to Asia and Oceania. And one of the targets is to save your soul, to bless your life, to change the meaning of your life. We are living, Bishop Flavio, in a moment in the world where people need answers. That's all they need, answers. Many people, they have questions, many whys, but there is no because. And in this event, we are going to hold there in New Zealand, everyone, and we don't care about their religious background. Their religious background doesn't matter to God and to us of the UCKG. They will receive what we are promising, because actually that's not our promise, that's God's promise. Regardless your situation, you who have been depressed, sick, you can't sleep at night, your life is going down the hill, you don't know what to do to change your life. We are here determined by faith that on this day, 1st October, 5 o'clock in the afternoon, at Dewdrop Center, the former Vodafone Event Center, in the All Answers event, as Bishop already shared with us, you are going to receive all answers, because we are determining it, Bishop, based on what is written. Nobody came to Jesus and went home without an answer. Everybody returned home with answers. Some of them got surprised. They expected one thing, and Jesus blessed them in a way that they could not even dream about. That's what the Lord has prepared for you. So that's the place, the Dewdrop Event Center, and it's going to be Sunday, 1st October, 5 p.m., with the entry of the Ark of the Covenant. That will be remarkable. Actually, we are going to have an ark
a replica of the Ark of the Covenant, but the true Ark of the Covenant, which is the Holy Spirit, will enter triumphantly within your heart and mind. And when the Holy Spirit comes inside of us, we are all transformed into new creations. And that's why we are here talking with you who are watching us, for you to join us in this faith. As Bishop mentioned, this is the great opportunity for the Holy Spirit to enter your life. And once it happens, all the answers that you have been searching for, you are going to get all of them. Be sure on this day, at this time appointed by God, 1st October, 5 in the afternoon, it will be a great day for your life no longer be the same. This is what we are determining by faith. I hope to meet you up personally on this day. Okay? May the Lord bless you abundantly. We are eager and waiting for this opportunity to deliver into your life all the answers that will come from the Lord. God bless you. All are invited to this memorable and unforgettable day, full of the miracles and wonders of God. A great opportunity for you and your family to experience firsthand the power of God. The All Answers event. Prayer is our communication with God. You watched the testimonies, you heard the word, but now, please close your eyes and prepare for the moment of prayer. My Lord and the Father, here between these chairs, where there is a witness of the miracles and the manifestation of your power that will happen in the life of each and every person, that on the 1st October, will drive to Dewdrop Center, the former Vodafone Center here in Manukau, to attend this great and powerful event called the All Answers event. Let, my Lord, these chairs be anointed and consecrated. Let your power be already here, this place, because I believe that this place, it will be a place for miracles, for lives that will be transformed, for healing, for deliverance, and for the break of all curses. Bless the water which this person prepared, and when they drink, my Lord, set them free, lift them up, and give them strength to move forward and overcome in life. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Be blessed in the name of Jesus. From Dewdrop Center, event in Manukau, I determine the blessings upon your life. Now, 1st October, 5 o'clock in the afternoon, one of these chairs, it will be the place where you are going to sit down with your family and family members for you to have a great experience of God's power in your life. Don't miss it. 1st October, 5 in the afternoon, Dewdrop Center, the All Answers event. Hope to see you there. God bless you. Bye-bye.